Owakashatu Reverend Kanoni Rubega Fred. Orukujwecherisha zari yakajara mwishengero Honorable James Hunter tukahirwa yashaba abahinji bona okutandikaho okushera ebihingwa byabo okubasa kubirinda omukayiraka akomushana arukugambira aha mukoro gwo kujweka abahinji nkaga abashomesibwe empinga ey'omurembe omyaka 3 omuri rwashameire hamwe n'ab'emyaka 2 omuri Kagarama Town Council. Honorable James Hunter ashoborire ku okugira emisharuro mirungi no kutandika no kushera ebihingwa omukire akomushana nkaka nzakuza ahanjure erkureto arahanga tutukubasa kumaraho babejise rebo wito hari abashana basiba no shuchera umwani nani mu mushuchera hatenjirejo nashanga bajinkori okwicinda ukongeraho iware bumuntu wena ya abaganda bakatukiza amagezi kare bacu no rufumo nte mwanyite koraki emwanyite rimba irabayingi bitu okuzombi irrigation kuronda mizi go kufuhira namwe na indugambira abayingi bitu nka 50 arigana batimbire biziba ebarabe nibiyamagwa mizi go kushikera bihingwa bitu bamwe abebembezi bebyanga bayorekembera eyo busasiye y'abahinji barukurabamo na mnonga omukeyire nkaka akomushana onkombwire gwe cyanda ntwatine mizi gakomara abo bihingwa bitu nko mwani nkentoke n'ibindi bitwinga mbwenu nga Kagarama Town Council nshaba mu government etwatereho kandi irrigation schemes zibe zikanyeho omuru Town Council itakagarama kugira ngo abahingi babase funa amizi gakumara abo bihingwa byabo kunda ni ndete njiri eyo kuja mu turjo mboro nyewenka zarwa ndi muri Gisaweni konka hatananye ndebere ekikwiho abantu mboro neki mbwenu kandi kureba ngo nico kituriyo ntwega niyana ngo tukitere mu kimwamani kututayireho abahinji batari bamwe na bamwe abashomesibwe omuhinji sa John Twetise owabo omutawn council ezi ibiri kandi bakatandikaho empinga ezomurembe tushangire ebihingwa byabo nibinyirira na bimwe birukurabya omukeyiraka akomushana ahati nkatandikanye ninke bitinka nkamagana 2 kukanagabwa nyine hakataka kafa muri polisi za mwembuzi nindi konka abirnena nkashara munahingo umwani sofa nyine biti 500 just kwiha akushoma umushomere najiro muhimbo najira okwetero mukifuba gufatira zo jono kakatiye mu mnonga tuna NPK tuna fatira nyingi tuna group yitu ekindi tuna ne mubasinzi umwana gwitu kucara kurwara guragura abamana gajoni naje tugambira muguromba so mugoro gumufuhira kukugira buta ntukuringa mitro gurini omuhinji sa John Twesije nashobora ebizibu ebibizireno bashanga omubahinji birukucendeza emisharuro yabo mnonga tushangira abantu batakugwanisa bukoko twino bukoko bw'emiringo nyingi omwani konka okusinga nkito muri Kajara hati ntiteganisibwa akakoko akakakufumura obutaji mukarama kacentu jeta black coffee tugaboa abantu bitu bashomise kurungi farming okinga okomurembo kimwa bitushomere necho kolesa okwitarira mizi gitu nashi irrigation kandi wenda kusimba government yitu government yatungamo memba urukwana wasikuja ekiyatayo bamukwatiraho omu irrigation system bamuhereza water tank gitwanze riba. Honorable James Hunter aterire government yo muranga okwijwa abahinji bo muri Kajara hamwe nantungamo na mnonga omuntebekanisa yo kushera ekibaremire tungamo mu budget ejo ekeinemu emyanya 3 yo kwisha gukora irrigation ejo mbweni impranye namasiko loan ejo disbursement sese nzaheza kwika aho mwihanga ntungame katunga share yayo yemyanya 3 bona ko barakora imyanya 3 Kajara at least minimum tushemire kwihaho omwanya gumu okurugerwa aharutayayo orutukozire omubahinji abamwe abashangirwe nebakozesa okushera hamwe n'empinga ezomurembe ebihingwa byabo nibirebekaje
konka abateine meizi omisiri obwahati bateirwe omushana nangwa nebihingwa byabo tibirukurebeka kurungi. Gasha kwa Samuel Ahumuza ahabwa Tayari West.